U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u sinoćnim večernjim stihirama koje smo pevali, kaže, zato što si imao preveliku ljubav prema Bogu i čistu ljubav prema Bogu, Bog ti je dao da budeš svuda tamo gdje te prizivaju i da isceljuješ nemoćni, da pomažeš i tako dalje. I zbog velike ljubavi Nikolajeve, mi bi trebali da govorimo malom ljubavlju na njegovu veliku ljubav. I kaže danas u stihirama koje smo pevali, kaže, žrtvovao se Sina Božijega stalno, zato što si stalno služio svetu liturgiju. A iz svete liturgije upravo izvire sve. Sva sila Božja, sav temelj ovoga sveta i nebesa stoji na svetoj liturgiji. Sva stvarnost večnog života će biti sveta liturgija. Neprestano slavoslovlje, neprestana ljubav, neprestano veličanje Boga, neprestano gledanje lica Božjeg i neprestano gledanje lica jednih drugih i veliko i večno slavoslovlje. I šta je važnije od svete liturgije? Mi treba da shvatimo da je sveta liturgija najvažniji moment našeg života. Najvažniji moment života. Trebali bi svi svečari koji danas slave da budu ovdje u crkvi i da se pričeste tajnama Hristovim, da se sjedine sa svetiteljem svojim Nikolajem. Jer sveti Nikolaj, tu silu koju je crpeo zbog prevelike ljubavi svoje, crpeo je iz Boga, od Boga i crpeo je svete liturgije. I sjedinio se sa Bogom i zato je taj koji jeste zbog svete liturgije. Svi bi trebali da budu ovdje na svete liturgije. Nama su važni i domušci, familija, ovo i ono. Familiju volimo, sve u redu. Familija je smrtna, niti familija može da nam da život večni, niti može da nas ukrepi da u ovom životu nastavimo da živimo kako treba. Samo Bog živi, a On je umro. Imamo ceo dan da jedemo i pijemo. Imamo sutra dan da jedemo i pijemo. Imamo ceo život da jedemo i pijemo. Jednom godišnje ovaj svetitelj treba da ga slavimo, da ga volimo, da ga zagrlimo, jer svi grcamo u problemima, svi smo mi do guše i preko guše. A sad prilika da na današnji dan tražimo pomoć, kažemo. Svetitelj Oče Nikolaj, kažemo, izvini, odo ja da jedem šarane. Eto, umjesto da biramo sveto pričešće, mi se izgovaramo neke stvari, mi pravimo da su to najvažnije stvari na svijetu. I ceo 15 dana pred slavu nama je to samo najbitnije kako ćemo da jedemo, da pijemo. A ješćemo i pićemo i to stoji i nema nikakvih problema, volimo da jedemo, pijemo, tu uopšte nije problem. Ali je najbitnija sveta liturgija. Moramo to da shvatimo. Znate, to će biti, kada to budemo shvatili, ne shvatili umom, nego kada budemo dušama svojim osjetili, da je liturgija najbitniji deo našeg života, da je suština našeg života, da bez nje mi ne možemo da živimo, sam život će početi da nam se menja. To je taj problem. Kad ne stavimo liturgiju na prvo mjesto, nažalost, to nam je tako. Svima nama, nema tu kritike, nemojte pogrešno da razumete. Ja ne kritikujem nikom, nego pričam. Ovo je priča gdje mi između najbitnijeg i manje bitnog biramo manje bitno. Često puta to i u životima našim. Umjesto bitnih stvari mi biramo nebitne stvari. Zato da se molimo Svetom Ocu Nikolaju da nam otvori srca, da nam da deo svoje ljubavi, da nam srca otvori i deo i umove da nam otvori, da spoznamo šta je širina i visina Božja, šta je Bog spremio za nas. Možete zamisliti tog čovjeka, živ čovjek kao mi, jedan od nas je Nikolaj bio, jedan od nas. Ajno ga kažemo večnom životu. Tamo gdje ćemo i mi biti, nadamo se, svi zajedno. Zato da ne sumnjamo. Liturgija je ta koja nam daje, i svetitelji daju nam taj podstrek, daju nam tu svest da na značenju našem, u večnosti našoj na koju smo mi pozvani. Na koje su pozvani svi ovi naši koji smo ispratili iz ovoga života, za kojima tugujemo nekad više, nekad manje, a nekada sumnjamo, nekada u razno stanje upadamo. Liturgija i svetitelji nam daju silu da shvatimo da je Bog spremio carstvo Božje, da nijedan od onih koji su ga ljubili nije izgubljen. Da je on samo, da ga je Bog dao u ovaj život, da ga je Bog uzeo i uzeo ga sebi. To treba da shvatimo. Znači, da niko nije izgubljen, je Bog naš, Bog ljubavi, Bog večnog života, Bog koji je postao čovjek radi nas, koji je žrtvovao Sina svoga jedinorodnoga dao. Zamislite neko od nas svog Sina da za neko dobro delo, pa ne bi niko dao. Ko bi dao svoga Sina za dobro delo od nas, da budemo realni? Niko. A zamislite Bog kako ljubav ima, da je toliko zavoleo Sina svoga jedinorodnoga, da je njega dao, da ga vređaju, da ga pljuju, da ga raspiju, da ga probodu kopljem, da umre, da bi mi
mi živjeli. Eto, to je ta ljubav Božja. Onda ne treba da sumnjamo uopšte da li ćemo mi ili oni koji smo ispratili ući u Carstvo Božje. Ne treba da sumnjamo. Znajmo da je Gospod to već pripremio odavno. Samo da mi sebe, kažem, kroz svetu liturgiju, kroz hrišćanske vrline, kroz život, pripremimo i nadihtamo na taj mod, na tu talasnu dužinu Božju, da možemo iz te talasne dužine Božje da crpimo to što nam treba. A to je tajna večnog života. To je taj susret sa Bogom i sa svetiteljima našim. A onda ćemo posle da jedemo i da pijemo. Evo za sat vremena ćemo završiti, pa ćemo ići da jedemo i pijemo. A ćemo biti obogaćeni Bogom i obogaćeni carstvom nebeskim. A onda ćemo malo i od zemaljskog da kušamo. I to je cilj. Bog nam je dao sve na upotrebu, ali nam je dao da ne zaboravimo šta je prvo. To je jako važno. Zato neka vam je svetan praznik, neka je sveta slava svima vama koji slavite imendani. Znajte da je Nikolaj tu blizu sa nama jer je sjedinjen sa Bogom, a i Bog je naš blizu. Zato ne bojimo se ničega, radujemo se životu, pazimo kad grešimo da se popravljamo i gledajmo da se približavamo Bogu sve više i više i onda će nam se sve perspektive i sve percepcije otvoriti. Neki blagoslov Božji sa svima vama, svetog oca našeg Nikolaja i svih svetih. Amin. Reci